iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. No agkoy-koy-akoy talata dito unag ti balay. Anya nga iti mapasamak ka na ta badong. Awan nga rod maaramay, dag kuya-kuya. Awan ti sida enta. Agbirok kan tumanang iti naimas amasida. Ay, danag mo na ya. Di mo pala pampanunutin ti masida. Tadan tulat ta. Agunget kan tumanang no agsida ka iti tangad kan talyan. Saan ka natagarito ya? Agulimag ka. Tapay. At dasimrak ang manok dito'y balay. Gajay, nay. Kitaib. Aywan. Akin manok nga ta. Inakiliwin to ya. Saan mo mat ako kwa? Apay at hiliwam. Uray nukuko ti karuba. No simrek dito yung nagtibalay. Mabalintan asidain. Mala, ingka nga rod tiliwanan. Darasam, ang mga norumwar. Apaya sirsiripon day ta tricycle ko ang nakaparada, usay. Ada nga ro birbiro ko, Chip. Anya ti berbiro ka maya? Di manok ko akawitan ta mapukpukaw mo time. Apaya biro ka mga, di tasirok ti tricycle ka, oh. No nga may naglamang dito, Awan di ta. Awan ti nakita ka manok nga imay dito'y paradaan. No nga ada dita bulsam. Ha? Ay, awan di ta, oy. Ni, di nakapkapan na. Ang mga nimbulsam nga eh. Ay. Oh, Apay, umanay dito'y bulsak ti mana, oh. Kapitan, ada nasabat mo akawitan? Awan mo't nasabsabat ko, Usep. Apay aya. Mapukpukaw di kawitan ang manok ko. Iso abirbiro ka, Kapitan. Kwa. Awan nasabsabat ko ang manok. Inakbiro ka. Kano adan tumasabsabat yo, Kapitan. Mabalin nga ibagayon tong agawid iji balay. Anya, ibagak iji manok mo, ta agawid iji balay yo. Yay. Ibagam nga agdiretso iji balay ta ibiro kak iti upa, kaigdana. Naa! Enteng, simbangpet kan. Kasangsangpot ko. Nakaluto kan iti pangaldawan ta. Ay na, agburburak pa lang dahil pinartek amanaw. Manok ti sidaan ta kunap. Wen, tapay akas lanaklaat ka. Kinusap-sapulan mo ni usip di manok na akawitan. Ha? Kawitan mo't di pinartek. Ha! Kaya't mo asawan. Isudya Ay manok ko, tarakon ko. Ay, Apay ko mga agpartiak iti manok ti sabali a tao. una ta birbirukin na. Ay na, makasangsangit pa iti 1/4 amang birbira. Na, Ay na. Nabsugak to yan. Ay na naglukmaglaki din dahi di akawitan. Adan to kumamanan manok amayaw-awan dito'y balay. Makin manok nga taday jay. Talaga ang natarakan ti husto Ay kat sigurado ang manok ti karuba. Nagswerte tanto yan. Problemahin talang iti masida. Ang masida kita na di akawitan. Oray gayam agkoy-kuyakoy talang dito unag ti balay. At dalat ta umasidag-asidain. So nga ron ako naking ka, relax ka lang. Nervyoso kan tumagamay. At danto nga tamanan mayaw-awan dito'y balay. Asidaan ta. Ay, at ang tulad ta ato yan. Ang mga nudak-dakkel taon ti sumarunaw ang mayaw-awan. Ay agpukaw man ang dagiti manok, dagiti kabaranggayan, kagawan. no kasta, adamanan di agal-ala iti manok. Dayo laki day, dagiti agal-ala iti manok. Kano tiniliw idan dagiti pulis. Nakarwada siguro kat nagaladaman iti manok. Ay, wait. Ayan ni Kwarong. Nay, at dalang ito'y anak katugaw diti unag di barangay hall. Naa. Ay, ang mga no aglemlemang mananday jay akaanak ka. Na, napananangay ngatan. Naglemang siguro. Aywan, kapitan. Naglamang ija sirok ti atid daw galamisaan. Dayjay ni, oh. Oh. Kung na siguro ajak makita. Ay, Kwarong! Umay ka dito. Nakita da ka ni Kwarog. Dikan, umayon.
Apay ka di, Uncle. Apay nga glamlamang ka. Kasanaw, agibaon ka man ng aminay. Tapay nga mumot nga agibaunak. Kay, nangig ko ti pagsarsaritaan nyo kinikagawad ko anang. Pagsarsaritaan nyo dagiti mapukpukaw ang manok dito kabildatan. Apay nga ron nga aglamang ka. Una, taibaon na kami manan nga grunda. Kat anya ngay nga rod ko araw, kat day tama ti trabaho yu atanaw. Ala, ibagam ka dagiti kakadwa matanod, taagrunda kayaw. Ish, kunakon kay, ibaon na kami manay. Basulmaw, no apay apaggrundain datayo ni Uncle ko inton rabay. Apay tapabasulan na manan. Una, tagrekreklamo kan tumat nga mina, napukawan kay ti manaw. Punumat na po ka ti manok ko. Imbis na mapanakagaramin ton rabay, mapantayo ka tagrundan. Mayat ki diata matiliw tayo ti agalalay ti manok. Itaman pa yan, pagrundaan dagiti tanod mo, pare. Ay pagrunda ida, taada manen problema dito'y barangay. Ha? Problema? Anya kumaday tangay, pare. Kino agpukaw manen dagiti manok kan chicken. Aya, Apay, di mo amaw. kasano ko mga mungay, kitadak lang mo ti unag tibalay. Saan kami mo tarumrumwar ka nituyan ko, pare? Nadlaw ko nga ron dayta. Kasano kay nga agbiag ngay, nudi kay mo agtrabaho. Ay, saan kami mo ilatang agbisin, pare? Umasidag mo, ti masida kada kamay. Nagswerte kayo nga agbibiyag dito'y earth. Ay, wan mo't pare. Ay, adaman lang damagag, pare. Anya dayta? No ka Disimber, ije balay medyo manok ti karuba. Mabalin mi apartin ka day. Ha! Apay ko maapartin yaw. Kahit saan nyo ba't atarakan? Una ta, simrek nga rin ije unag ti balay mi, pare. Uray pay. Sana basta partin nyo latan. Simrek nga raw, alangan mo't aparawarin mi pailang, Mike. Ha! Kaya't mo asawan. Adda simrek amanok ije balayo. Kat pinartiyo. Kan sindayo. Ha? Ay, agdamdamag aklang, pare. Dako saya tagdamag. Si kakik di, Mike. Apay, napanan ni Marikwanang, awan mo't dito'y tirsina na maray. Ay, win nga rod. Addan sa laang napanan na. Ay, apay, gumatang ka. Saan? Umayak lagdamag kunkwan na. Unay, adday tamot gaya man ni Marikwanang. Sige, agdamag kan na. Ay, pasensya kayo na. Napan ko ngamin pinakan, di kakaiso na baboy ko, di talikod. Datarakan mo ababoy, Mare? Wain, takong dayje atarakan ko. Baka di mo lang akaskan ka. Ana, sapay agkatawa ka. Ala, agdamag kan marituyan. Notoy kinabaak ko ti damaga, Mare, ay saanan. Awan may sungbat ko kan ka. Saan aday ta kinabaak mo, di damaga maray? Anya kan aya. Anya nga ron ti damagam. Diyay nalakalaang ti saludsudem marituyang. Tapno saan mo't amarigatan ni Marikwanang asumungbat. Kastoy ti saludsud ko, maray. No ka di sumrak ijay balay may, jay manok ti karuba. Mabalin mi ka di asidaay. Ha? Ado ti mapukpukawan iti manok diti barangay tayo wen nga rod, Marikwanang. Ay, imbaglaangan tan nakakulong dagiti manok ko. Payakitaan dak ngay iti kasta. Akas la pabasulin dak asyak tinangala kadagita mapukpukaw amanaw. Ha! Kunamlan asino da ngagpabasaw. Apay manin aya. Dagita ako kumarik agdamdamag aklang kadakwada. Ibaga dahidain asyak tagal ala kadagiti mapukpukaw amanok dito'y barangay tayaw. Nagkuna ngamin ang mapangkagdamag-damag aya. Uray ko kumarim dagita. Saan ka ngagdamag-damag? Taday ta ti pakaisagmakam. Kaya't kung arud alaw-lawagan jay saludsod nga adda dito'y panunot ko. Shh! Tuyang. Mangmangag mo day.
Kaslauni mo ti baboy. Way. At damagmag na baboy, di tarubayan ta. Na, takong mag... At damanin si Daintan, tuyang. Si daw nasasawam. Nagdakulan ngay deta si daw ta. Kit man ano ngay kuma. Hingkay yabog. Pastrakam dito'y balay. Tila pampanunutam. Kano baboy ni Marikwan ang data? Magkunaan mo't baboy na. Wan, kukwa na data. Hindi may mayat meday. Na, kag sa dinungay nga ron ti babanam. Inakiyabog dito'y unag ti balay. Tapno nalaka matilew. Ay, di nakiramraman si kabadong. Nagsidata idi ti manaw, asaan ta kukwa. Itatababoy ti simrek. Di mo kayatan. Ay, nagdakkel unay data. Dakkel mo't apakabasulan ta ah. Ay, aglisi ka man dita. Na. Nakiyabog. At pili-pili ka pa ilang, mate. Di ta ka lang. Tasi kanto ti mga pot itingiwan na. Tapno saan nga gungay-gungay. Mala, inakag. Nay, apay maray. Ay, sapsapulag di tarakan ko ababoy. Ha? Jay takong mo? Mapukpukaw? Wan nga rod, nakitam ka day. Ay, saan mate? Ay, saan la ang manok ti mapukpukaw di ti barangay tayo. Agraman baboy. Ay, sos, maray. Nakaam-amakan ti mapaspasamak dito lugar tayo no kasta. Apay, saan ka amadanagan, inteng? Saan la amanok ti mapukpukaw ita? Uray baboy. Ay, madandanagan akon. Ure pagrundak dagiti tanod kaw. Adalat tamo mapukaw. Ay, sos, nakaron ti mapaspasamak dito barangay tayo. Ay, kinakabahan ako. Ay, sapay awan pilpil yun dagita nga agal-ala. Uray baboy, alaendan. Imposible asan amatiliw dagita a kriminal. Kasano ko maamatiliw mo ti kriminal ako nam? Aguri ka. Tuman awak bit iti tawa ah. Da. Kita akman no niya aramiden dagiti tanaw da. Ay, katno adda jay paradaan da. Ay, sus. Kasla nakaturog da mga malaldawan. Ay, napuyat da siguro anagronda idirabe eh. Ay, guri ka. Ay, hindi pa rin badong jag tartar iti arubayan ah. Ay, di mon bibiyangan ni pari badong. No kayat na ato maray iti arubayan da. Ay, guri ka. Ay. Kasla da kamkamatin na anangisit a baboy. Ay, anya? Ay, kita akman Kita. Asus. Ay, sus! Jay samot ten baboy ni Marikwa nang abirbirukan na. Ha? Ay, kasla abugan namat di baboy asumbrek iti balay da. Ay. Si putam anaimbag inteng. Ay, da kasamot ten ti plan-planuan na iti baboy ni Marikwa nang. Ay, badong! Nay, sigamot pa, nay. Abay. Nakita akamkamatam, jay takong. Oh, Kamkamatay. Ay, saan mo da, paray? kasla kayat mo tiliwan. Apay tarakan mo da jay. Ay, abog ko arumor, paray. Saan ko atarakain? Ay, agure ka. Baboy mo't ni Marikwanang. Ay, kukuha na. Win. Ay, di mo tiltiliwan. Heh, Saan ko matiliwan, paray? na. Ang damagag man laging ka, paray. No ka disimrek dito paraangan bida ito'y ababaw. Mapaling ko ka di atiliwan. Ay, saan mo asalod sudan? Tamom ti sumbat na. Saan basta tiliwam ka si daan? Damdamagag laing no mabaling ko atiliwan, paray. Na. Ay sikan sa katimang tiltiliw ka dagiti mapukpukaw a manok ah. Ay, saan bida? Unay kamutin, paray. Magpabasol ka pa lang, Mike. Naminsan ko lang at inilaw di manok asimrek ije balay may paray. Makitam day ta sumbat mo. Heh. Ibagbagak lang tipod now. Naminsan lang. Maikadwa pa ilaan kumaday ito'y atakaw. Namatiliw ka. Ay, agayabak sa iti pulis na tiliwin da kamit. Ay, ibagbagak lang mo tipod no, paray. Ay, inamin mo. Ay, sikat ti kriminal dito'y barangay tayo. Ay, kunaklakit din, no saan ko na makita iti uray ka anuman da iti baboy ko. Ganda ni Dimon makita. Ay, tila ng sapsapulak. At dalagayam di taarubayan da kabadong. Ay, ikulong mon. Among medadya akong paray.
No da sumrek iti inaladan da mabalin asidain. Ketiliwan da. Ay, unay matdagita da at tao. Kunak nga ron nga ipatiliw ko ida. No di da sumardeng iti kasdyan nga aramid da. Unay matdakabadong kan marituyang. Kaya't dagaya masidaon di tarakan ko ababaw Ay, wen nga rod ka no. Imbag ta nakita ni Kapitan. Imbaon ko ngamin. Ta nakita mi akam kamaten na jay baboy mo ije paraangan da. Ay, kasano ngayon nunwang tinayaw awan iji arubayan da? Partsenda nga ta? Ay na mare, uray pa ikat nga tano ilipante wenno buaya ti mayaw awan ije balay da. Tiliwen da apartyon. Ay, unay kat dagitan akaaruba? Ay, badong, tumakder ka dita. Saan ka nga agkuy-kuy-yakoy latan? Agur-uray ang nga ron timayaw awan at arakay na mabalinta si daing. Awanon ti mayaw-awan. Kano addaman mayaw-awan. Saan ta mabalin at iliwon asidaon? Tapay ngay. Apay, nalipata maun awinarningan natan ni Kapitan. Anya di warning na ngay. Ano ulitan tapay ti agtilew iti saan ta atarakan? Ipapulis datan. Kunana? Kawan! Apay, di mo na nga. Ay, diyak naawatan Kasla English mo nga minti pa nang ibagana iday. Kas tagayam, ti kaya nasa wine, di ibagana. Ay, naglaing kantuyan. Tanawatam, very good Mala, umay kan trabaho ta. Tapno saan tala ang agtugtugaw nga agur oray. Ay natatabadong, agtaraken ka ngamin tapno adda parche nyo. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, limit marituyang dayta. Ay, wine. Uri nakatalikaw. Madlaw nga isaw. Para! Para! Kwaraw! Aguray kayo langan iti sa bali pagluganan niyaw. Ay, apay adi mo inlugan na nituyang. Kasi, Malugi aklaan. No kasakadakwada ti pasahiros kaw. anya? Naglukmagmag ngamin unay. Dayta tiga po na. Iso adi mo inlugan. Bayan nyo langan na magmag na. Tapno makisayan ti kinalukmag na. Kasang-sangpit mo lang, TV adagaw, tinlukat mag. Kaya't kung arun ti agbuya. Nay, kanya day takang kanay. May sa timbaan na pumpuno iti popcorn. Analaw kan iti powder cheese. Apay, kayam nga ibusin day ta. Ay, kagkabala. Nay, dapat dakal abuti ti soft drinks, kan chocolate cake. Isumarun ti kayat ka. Ay, agasam mga ngamin day ta, akaado ti kang kanay. Tuyan. Kayat ko tagpapas amangan ka nagbuya ita iti TV. Kanya, Nasakit nga min tinakam ka. Tadi dakit din inlugan da kapitan kan kwaraw. Idag parpara kaya igit ti kalsada. Na, anya mo't dayta ba nang? Ice cream, Enteng. Ay na. Naimas da ito iso akay kayat ko. Kanayong kalaki din agumatang iti kasta. Anya? Di mo pa'y gatang iti si daun, ti gat-gatang mo iti dayta. Anya ko maamas sida. Ay, day talamas sida ti ammom, Enteng. Ay agalwat ka. Ang mga nulumukmag ka adi na oras. Ha? Well, di ka magmagan iti kompormidita, tadi ka lumukmag. Anya ko mangay no kasta, Enteng.
Adda aya parikot. Ada, ang mga no, kasla ka ni Marituyang, likliklikan ni Kwarog nga ilugan iti tricycle na. Gaputa naglukmag. Anya. Ay, nauma akon anangan iti naimas amakan badong. Kahit anya mananti kayat mo sa wine. Kaya't ko pa'y timangan iti sabali ang naimas amakan. Kas kuma iti litsawn. Anya, nabsug ka lang arudan. Mangan ka manay. Man ano kumangay no kasta. Ay, puro tabati kayat kaw. Iso naglukmag ka, tapuro tabate ang mom. Gumatang ka man kit di iti 5 kilo at tabati babaw. Ha? Kaya't ko ti agsida iti litsyon kawalay ako nada. 5 kilo man at tabati baboy no adda maray. Ay katadamot kabadong, mabiit la ang talaag. Kan tablitas at umarinti tao. No kasta nabnabsog lao na yan. Ha? Para iti sakit ti tiyan? Ay na, saan mo siguro nga muda jay maray? Mayamon, Ha? naktulangin nagdamag ijay ilay no adda ijay. Ala, si Kati Makamaw. Tatalaga adyak amo day nga agas. Sumot lagay man nagtaba ni nanatuyang kagawad. Wen nga rod kwarog, nausem amangan. Pangalalanda nga tanga iti kwartada. Damag ko kat ipapaabang na ti bangkag da iti binulat. Ay, sumot lagayam nga da pangalanda iti kwartada. Swerte da, taada nagabang iti bangkag da. Isumot lagayam makalat alimukmag ni nanatuyang. Tasanin nga trabaho iti bangkag da. Day talagur-uran iti kwarta ti aramidan da. Kat si kangay, kwarog, nakutong kamad. Anya nga tano ipaabang mo iti sabali day ta tricycle mo. Tapno agpalok magkamot basay. Ay, tapno amuyaw. Kuntinto akon iti pamagay. Sa nga pulo man asupot ti chichirya marikwana. Nagado nga yay. Di mo pa'y kayat taado ti malakwam. Sa bagay matkit di anya pa'y ti alaam. Dua adadakkel a soup drinks ken karni ti manaw. Sige, maray. Aramidek man na fried chicken ken 5 man a kilo ataba. Ay, naibusyaw ti kagatgatang idikalman ni Kabadong. Ay, awanan na maray. Naibus ko amin. Naimbag ka pa'y agkakai mas tisidsidaan nyo ita. Ay, kat agsida ka mo ngamin ay itinai mas marikwanang. Ha? Anya nga iti serbi ng agtagtagilako ka, no di ka mo't agsida itinai mas. Naitaki din nagdadakkel asupot ti chichirya ti mapanbuga gatangan ay. Pagayat kong arud mo timangmangan iti chichirya. Kahit inton maibos mo amin na kita, kaya't mo manantimangan. Kas kumaitikay. Ay, kad siyempre pagayat kong arud mo timangmangan. Kan mga naktupay manan itiin na po'y kan litsawn. Kasano adi ka lumukmag, no kasta. Anya, Di mo lakit panunutay. Ngawan ti mayat ang mangilugang king ka. Gapoy ti kinalukmag mo. ay nabadong agprotesta ak no paritan nakit din amangan. Ay, siyak ti marigata na mangkikita iti kinalukmag mo. Anya, Ay, nagadumutin a klase ti chichirya ang nakabitin ditoy. Isumot ngamin ti mabibit ang maibaws. Ado ti gumatang. Aya, uray dagiti soft drinks ken energy drink. Ay wan, kapitan. Kaaduan ka dagiti agtutubo ti gumatgatang. Na, ay mauawanan da nga ta iti energy. Kinapudno na, uray dagiti saan nga kasapulan iti energy. Uray dagiti babaket, lalakay, kat gumatang da. Aya, Iso gumatang kamot ay, saanan. Agumatang akto. No, agkasapulan ti bagik iti energy. Uso itanday tadadakkel asupot ti chichirya alako, inteng. Uray tupay ubing. Nagdadakil asupot ti chichirya ti kang kananda. Adda daytan kadagiti dadakkel da no igatangan da ida iti chichirya. Una ko ma. No kuyugon idadagiti dadakil da. Anya? Saan ba?
Ta, dagiti ubing ti gumatang amis mo. Makanda nga rod amen. Makita nga ron, kat kabailan da nga ibusan. Marikwanang, gumatangak man iti talo adadak kalasupot a paboritok a chichirya. Adtoy, Maray, mabitlaan. Ay, thank you. Itugaw kumanpay dito'y timangan, Marikwanang. Ay katwan Gumatangak man iti kas iti ginatang ni Lula Tuyang, kagawad. Oh, balong. Mano ti alaem, balong, mano at chichirya. Dua adadak kila chichirya, kagawad. Dito'y kun akanan. Mabitlaan. Oh, adtoy. Ay nabalong. Kipwarog. Di ka unay mangmangan iti chichirya. Ha? Amang ano maitulad ka kininana tuyang. Ay, salbag ka kidi mo kwaraw. Ah. Apaya dinak inlugan, idi iti tricycle mo, idi nagpara. Unfair ka. Ay, ikwa. Ala, panawan kayo pa, inana tuyang. Ay, Marikwanang, may sama na dakilabuti ti soft drinks. Mabitlaan. Oh, adtoy. Thank you, Maray. Kan may saman pa'y abasaw, tay kak ni Balaw. Sige. Agyamanak, Lula Tuyang. Kaya't pula unay dayta. Kunakay, nga da ka man nito amang mangan. Na, sinurot nagditaw. Ate mo pa iti maysa nga ubeng amang mangan iti chichirya. Apay, ubing laeng ay ati mabalin amangan iti kakastaw. Ayawang ki ti babain mo bakbakitan kan. Na, Awan ti disiplina mataw. Kita man na pamagay. nagsakilakit din ay ati kasta pa nagsasaum kanyak madaw. Ah, Gapulang tanagluk magak. Ibagamon ngawan disiplina kataaw. Ay, salbag ka kiday! Nanang. Apay, ano ti pagsangsangitan balaw? Kapitan Inteng. Apay, binaot na ka ni Marikwanang. Saan, Kapitan? Apay nga ron nga agsangit ka. Nagsakit tingipan ko. Anya? Ay, isungag sang-sangit ka? Wan. Ay, agas mo nga minday ta nanganamngay. Nagadumot at chichirya. Agyaman ang kipwarog. Kaintulod na kami kaninanang ko iti dental clinic. Kumusta? Awanan ti sakit tingipan mo. Awanan. Naabutan nga min tingipan ko. Anya nga iti balakad kan ka ti dentista balaw. Tsak ka namang mangan iti kindi. Kan chichirya. Pudno dahi ta balaw. Isu aliklikam ti kanayon amangan kadag iti junk food Makadadahal iti salon at dahi ta. Kun uncle. Ibagam kininanang mau. Imbis nga ikan naka iti ado a kwartam. Gumatang langan iti prutas. Unusan, agluto iti bagas ti kamuti. Aba, wano saba. Mani, wano mais. Badaw, anay ko, marigata na. Nagsakit ti buksit ka. Kasla marigata na nga umangaws. day tanto mga may. Tadi mo ang muti kontrol iti kanay. Kaya't mau, ibusa maami nga makan. Anya nga ita. Ingka gumatang iti agas ka. Agas. Ay, awan nila ako ni kagawad kuha ng agas. Ay pang-asay, masapol nga tubarak. Tapno isarwak amin na kinan ka. Anya, isarwa. Ito kuhan, mangan kanto manin ni tiya daw. Ay, matayaksan ba daw? Ay, masapul ama bawasan dagiti taraon nga impapaunag ka. Handay ka. Ay, agyaman akta na isarwak mo't laeng dagiti daddo mga impaunag ka. Kuna laki din no mataya kaun. Kasano di ka marigatan?
Kahit aging gansamit hindi takarabukob mo ti pagpatinggan ti busog mo. Ay, naimas mo nga mintimangan. Awang kidi ti disiplina ma. Ha? Gustaon, di mo kunay na mangangkantumanan iti urela. Ay, bataong. Ay, nuulitan to pa lang. Uray di tamon. Makatultulong king ka. Ay, saanon ang maulay ba daw? Nasaya. Ay, nadamag mo tinapasama ka ni Marituyan. Wow, nadamag ko, Kapitan. Sobramat ngamin ti pamsaakan na itimakan. Ay, tumulong ka man amang kontrol ka ni Marituyan. Anya nga iti kayat mo asawan. Di ka unaglaklako iti dadakil at chichirya. Ha? Nang runa dagiti umbeng. No mabalin ka, basit la ko ma. Tapno apag isula ang akanan ti may sang ubing. Kwa. Agasam ta nagdadakil asopot ti kinde. Uno uray chichirya kat ibusin da. Kwa, Kapitan. Sa nabalay, no ado ko mamut adanom ti inumanda. Ngimsaan mo? Kapitan. Masapol akitaan tayo ti pagsayaatan. Dagiti kabaranggayan tayo. Rumbeng ana sustansya ti kangkanin tayo. Maray, itaman pa'y adi ka makikita nga agngal-ngal-ngal. Ha? Ide, kanayon ka nga agngal-ngal-ngal itimakan. Saan itan, Maray? Hay, nagrigat gayam ti kasjay. Talaga anarigat, Marituyang. No kasta kanayon, iti inaldaw. Ay, nadidigra akon, Maray. Tadandani ak natay idi na minsan, gapo iti nakaro abusog kaw. Iso amanjakaw. Ay, si kantumet ngamin, di ka sumarsardeng nga agngal-ngal-ngal. Ay, inkarik iti bagik, Maray. Sana kong amang mangan. Di pa'y kat matay ka no kasta, Maray. Kaya't ko asawon, Maray. Agsapa, aldaw kun rabila ang inti panangan kaw. Ay katuan Jak ngamin naawatan itay ti imbagam. Alawon, kasta ti aramida, Maray. Iti kasta, mairuwam ti bagay. Ay, padasa mangkide ti mapan makizumba, Maray. Ay katuan, Maray. Kumuyog ak meten, Sigay! Ay, nanatoyang. Kontrolam ti panangan mo. Kan rumbang lang, adagiti nasusustansya ti ipaunag mo. Ala, sigay! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inbag, tada ni tatabadong diti barangay hall, Kapitan. Ha? Ireklamo, tada nakakita at tiniba na ti sabami. Ay, pare. Paya maruwam ka nga agala iti di mo mula. Adda ka di ebidensyada. Asyak tinangala ti magbagada sa baday ta babae, pare. Ay, saan kan nga aglibak? Tada nakakita kan ka. Inlakom ka no kan ni Tasha. Anya ti pamanagnig mau. Kayat mo ka di, tapaayabak ni Tasha? Tapanagnakan na nga da inlakom kan kwa na? Awan mat ni Tasha ditoy. Sakbay api manaw, nakasaritak. Imbaga na asika tinaglako iti awit na asaba. Ha? Agtatakaw ka? Iso abayadam dyan nalam asabami. Wayne, bayadak taw, no da kwarta. Nanatoyang, kasapulak ti kwarta, tamasakit ti anak kong,
Kasta ka day. Awan ka day ti mabalin mo nga ilakaw. Taba kumati sa bami. Taiso kumati ilakok. Ang awan mo tan. Taad na nakakita at tinaba ni Tata Badong. Ay, unay ka ni Badungan. Alah, basang, pautangan kay ti kwarta. Igatang mau, iti agas ti anak mau. Saan ko kumanga awatan ti kwarta ayaw awat mo? Ngam kasapulan ngamin ti anak ko, nana. Iso nga rod a pautangan ka, takaasi ti anak mau. Agyaman ak unay, nana tuyang. Ay, pakibagayo man ka ni Tata Badong. Adi na alaan tinabati asaba, ije bangkag. Ay, imbag na nasabat ka paray. Adda ngamin impak pakaasay, tinalam ti sabana. Di mo kanwal alaan ang tinabatay, nay. Apay aya nga isakit mo da dya, babae paray. Babaem ka di day jay. Nagdakas ti panagsasaom. Kanya ka. Apay nga kinistungan na mo ta baray. Gapo iti kinadakas na tangiwat mo. Day tapay man ngiwat mo ti sipatik. Kanya ka. Pumanaw ka dito. No di mo kaya't anayunak dito. Pagbabawiyam da ito nga naramid mo paray. Awan pagbabawyak. No saan adakas ti panagniw-ngiwat mo. Ay awan kumat na ramanam. Kukwam pa ita paray. Mapalis kang tumit laing. Kukwak tumay, ti mauday, apaggaak. No kayat mo. Rugyam itan ti agpaggaak, no kayat mo. O sige. Ay, mapleng kanto, no siyak ti agpaggaak. Urayak day tagundaway. Ngam ipasigurado ken ka pari Sikatin nakabasol. Iso asaan ang mapasamak. Ti bagbagam ang mapasamak to kanyak. Day tati ko nam. Oho? Ngam no madanon ti bagbagak apanang katawag king ka. Agluakan tumay. Inteng, Eh, agsubsubang kayon samot ka ni Pari Badong. Una, takagura nakit din, ti panangibagak. Adi nan taktakawon ti nabati asabat ti akin saba. Ay, nuapay ngamin adin ang maikat ti ugali na nga agala iti di na kukwa. Idi imbagak day taken kwa na. Madikit din ti sungbat na. Iso, kinisto nga ken sinipat ko ti bibignan Anya, kasta ti inaramid mo ije kumparaim. Una! Maditi pa nagdingag ka, idi imbaga na babaik ka no ti agrik-reklamaw. Iso nga isakit ko. Nagmadimot ti kasta nga imbagana. Ay, nagrugay akapanunutan. Ay, wun! Iso ajak nalapdan ti bagay. Tinibab ko na. Jak amo no nagkabibaw ti sungo na. Nay, nan ano tasungaw? Gapuanan ti sinalbag abatingting day toy. Anya aya ti inaramid mo, takas ta ti inaramid na ken ka. Imbaga ka babae na, ti agri-reklamo yung barangay hall. Tiniplak na kiday. Ay sinalbag da dya abatingting. Ay, di mo to mga min maikat ti ugalay nga agisawang latan iti sao ang makapasair. Di mo kunay na da dya man na batingting ti isakay mo. Saan ko nga isakay? Kaya't ko lang nga ipakaawat ken ka. Asaan ka nga min nga agibot iti sarita asaan nga umnaw? Saan ak ngagsarita no awan ti makagapaw. Kahit anya ti pamaneknek mau, ababae ni Kapitan di kong kunam. Imbis asyak akong pari na ti sakit na. Saan mo taday jay? Saan nga umdas dayta, tapno pagatapam ida iti maday. Ay may saka may. Kay saan tak maday. Dayta kiti madiken ka ba daw, nalaing ka nga gatap. Kanya ka diti pampanunutan, Tata Badong. No matulungan na kiti parigot ka. Itad cooking ka, to'y napintas a burburan nga asap. Anya ti paramid mo, Tata Badong? Basta itad mo ati pagbagam nga aso. Wain, kung naktumay. Nalakalaing, ti paramid cooking ka. Douglas. Anya nga ruday ta, ibagamon atap no aramida koon. Saan ka diya kanayon ka, iji barangay hall? Kadwam, dagiti tanawd no daduma. Uwin mait, barkadak nga minida. Apay ka di? Ikagumaman nga lain ti ID ni Kapitan. Ha? Apay ti ID ni Kapitan. Ang adansamot akanayon iti bulsana, iti pitaka na. Ay, nagkapoy kan. Ipamusbusam tapno irwar na. Uno, inton makitam nga ibati na tipitaka na.
Alam taon tayo di na. Apay amat matmatam ti aydek, di talamisaan ka. Kwa. Napintas ka mat dita kagawan. Si good mo, tanapintasak. Kita man di ayday. Ay, natara ka kagawad. Mabalin ka dia kitain tayo ti ID ni Kapitan? Adan samot ije drawer ti lamisaan na. Iba't bati na ka dijay, kagawad? Ikabil na iti drawer na, no adda ditoy. Ngaminto nagawid, alaan na. Kastagayam. Napanan ka din ni Kapitan na ya. Napannan samot kinita dagiti agdaldalos iti kalsada. Apay aya. Kwa, di na magkulang no ayan na, kagawad. Adala ko man tamagakan kwa na. Kastaya. Ay ini, dagayam na lipatak iti tersinak. Dito'y kapaywan, ta inakbasik kitaan. Sige lang, kagawad. Awan parikot. Umayayon ti kundaway. Inakitaan ti ID ni Kapitan, ijay drawer na. Apay ang nagawid ka, Inteng. Nasa papay mat. Saan pa'y apa nagaawid? Di magasak lang ang minom. Napan ko kinita, dagitag daldalos iti kalsada. Kasta ka day. Nasaya at mat no pinadalusam ti kalsada. Ado nga mintiwara dagiti ubeng. Uliron. No mapanda iti pagadalan kat, agibuling damat iti kalsada. Uray mo't dagiti nataengan no maminsan. Agibeleng dalata iti basura da. Mayat mo't kit day, numapan ka iti pagadalan. Kat ibagam, kadagiti ubeng, aliklikan da, ti agiwara. Adamat basuraan, apang ibelengan da. Unan niya. Mapanak to man. Marwam da nga minen nga agiwara. Unay dagita nga ubingan. Kaadwan na kat nangananda kadagiti chicherya ti iwara dalatan. Nakurang da iti disiplina. Iso masapol mapalagipan da. Uwan nga rod. No saan da ang mapalagipan, malipatan damatay. Anya nga iti resulta ti ipaparamit kuking ka. Nalpasan na, tata. Tayaso ka ro din. Itad mon. Sa bata medyo kalsada. Saan ka dumano ni balay? Mga nusan nga ipalubos ni tuyang ka. Angam kasanungay, no makita nanto dyan taaso iti balay. Ay, kita magking kan ano ipakitam? Saan mo mapan ni balay yaw? Sa bagay, angam magure ka man. Pangusaram aya dita ID, kat saan mo mat nga ID dayta? Babae ni ti dayto nga ID. Mabales kon, ninting batingteng. Ha? Kasano kung mamabales mo? Baba ni ti ID na? Ha? Ay, awan. Naganos pa'y gayam ti utag mo. Saan kun nga ibagaking ka, ti aramiday? Ay sos, madinsakit di ti aramida ma. Isublim to ka di ti ID ni Kapitan. Nambarak ko mamang isublay. Saan kumot nga iday? Yagmon to nga raw kanyak, tasak ti mga isubli, iti nangalaak. Di mon problema, di pan nakaisubli na. Awan bibiyang ka, uri mapukaw. Nakitam ka diti, dik banang. Nangidiswam aya. Apay asapulom kanyak. Ijay drawer, ti pangikap kabilag. Apay nga awanan ijay. Ay, lagi tinangikam. Awan nga rod nakitak dito balay. Mas daawak man ijay nga di. Apay nga agpukaw mailatan. Kasanon, no aramatan da iti dakas awagas. Unan niya. Masapul nga inak i-report ijay ilay. Mapukpukaw. Tapno sa anak mapabasol no aramaten da iti kalukwan. Mapankan, kabayatan adida pa'y usaran iti kalukwan ti Aiden. No asino di mo tinangala iti dayjay nga Aiden. Adalang mo't iti lamisaan ko dayjay. Ingkakit di i-reporten. Saan ka? Asao. Sige, mapanak adagos. Sakbay nga aramaten da iti kalukwan ti Aiden. At dahi ti pwisto ti aglaklakoy ti agduduma. Adamo dita, ti kinatulag ko at trabahador, adi na iri ka panalaeng. Tapno makastre ka. No mairwar, miti kayat kung alaeng.
Ibatik tumot ng tayo din inteng. Tapno iso ti mapabasol ang nagtakaw. Mabalis kumutla ngay, day jabating teng. Sigurado nga iso ti pabasulin da. Gapo iti ID na ang makita da iti crime scene. Nai-report mo ka din ti mapukpukaw nga idem, inteng? Ay nalpasan dungaw. Awan ka di ti atap mo anangala iti dayjay nga idem. Awan. Narigat nga men, ti basta agata platan. Sa bagay, amangan mo't no nalipatam lang tinangikam. No adak ije barangay hall, ket ije drawer ko ti ayan na. No agawi dak, alaak mat. Ngam iti alaak iti agawi dak. Awan matan! Apay ngay nga ininteres da. Ay, kan ja ay dimlaang matiin nala da. Day ta nga ron, tijak amaw. Apay nga, ngay nalada ti ay day. Ang ti question. Asino at talaga tinangala iti ay day? Nagapwam, anya dagitain sangput maw. Ay, saan mo apakibiyangan da gitoy? Lanlandok da gitoy. Rimatis ti motorsiklaw. Akin kukwa ka dagita. Nagaduka sa lodson mo na yan. Mayat, tinapasamak itang aldaw to yan. Anya kumaday ta napasamak tamaragsakan ka. Nagbaligyak. Agpagkakak taw. Inton matilew, ti kaya't kwa matilew. Asino kumati matilayo. Ay, orayin ta ti pasamak. Addan tumapanmang tilew, iti awanan bain anang tiplak iti rupa. Jak maawatan ti kayat mo asawag. No saan ka makawawat, urayim langay ti sumarunaw ang mapasamak. Ay pagarupon siguro tinangala iti ay dek, ngagbaligi iti inaramid na. Apay, adda ka din jay idem? Un ka no. Mapanak, takitaan mi ti CCTV. Tapno maamuan no asino tinangaramay. Ada ka no nagtakaw iti parts ti motor. Ket ada ka no ije ti ID. Nasayaan mo no adda ti CCTV iterwar. Tapno makita anaimbag. Ay ada ka no. Saan da mamati asyak. Ta nalpas mo ten ngayon bagak amapukpukaw ti ID. Sakbayan napasamak ti panagtakaw. Naimbag laengen tana i-report mo adagos ti pan nakapukaw ti idem. Maamuak ita, no asino tinangala iti aidek. Ingka nga rudan, tapno maamuam ako nam. Sige nga ron, mapanakon, dungo! Apay nga paray, katugam mo iti pulis. Iti ka anuman, saan nga agbaligay, ti kinadakas, iti kinaimbag. Ngati kayat mo asawa paray. Saan ka makalibak? Sakbay nga imunag ka, iti pagtagilakwan, ingkabil mo ti mask ken sunglass mo. Di mo amaw, nga itirwar pailaan, kit ada CCTV. CCTV paray? Oo! Ti ko na magbaligi ka, ti paimot ay dikti imbatem, tapno mapabasulak. Wala kang panunot. Ay, pakawanan na ko maparay. Saan kun nga ulitain? Ay talaga asaan ang mabalod kan. Sung batam, ti naramid mo. Ay, pangasim ka diya paray. Di na kumamo ipabalod. Di tinakawa mo iti pas ti motor. Isaw ti pagdawatam iti pasinsawan no pamakawan. No, pakawanan na ka. Ay, tulungan lang ka diya paray. Ay, yakayat ti mabalod paray. Yakayat. Kunak ba no pag-aakandak ako na. Anya tinaknakan mo, tay naramid mo ti kasjay. Ay, pangasim. Ta dumawat ka iti pamakawan, iti aking kukwa iti pagtagilakwan tuyang. Saan ka day at himawat